ni gute umuntu yabaga imfura kera kandi ataramenye Kristo? burya Imana yadushizemo ngo birasana kurya tukira abana twazaga tugira ngo nje karirengura katuri karirengura aho kubisa urutoki ukabura iryo ngo nabo bari mu gusana bavuga ngo pasteur bishop apotre pasteur reverend aho akubisa urutoki akegukana aho ngaho. Rero kugeza n'ubu bihita bitujamwo imico yacu itari y'igipagani, turayanga yose, ibyacu byose tuzita ibipagani. Kandi hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo uwo nkunda ndamucaha ndetse nkanamuhana. Akako guhana mu itorero ntekereza ko abapasiteri bagatinya ubu nyine kubera ko nimuhana agasohoka biragenda gute? Impamvu bagatinya ariko twebwe ubwoko bwacu bw'ikinyamurenge uvuze ngo ugatega amaboko bakakuririmbira urukundo rw'Imana bo kwama bavuga ko amashetani. Muraho neza nshuti bakunzi ba Afrimedia Live aho muherereye hose ku isi, turabaramukije tubifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana. Turizera yuko aho uherereye umeze neza n'utameze neza Imana ikomeze kugushigikira, ikomeze kukuzamura. Twebwe hano tumeze neza, turashima Imana, na amahoro kabisa. Hanyuma rero uyu munsi tubafitiye umusaza ugiye kutubwira amateka. Aratubwira amateka igiye atandukanye kubera ko buriya ngo umusaza ni nka bibliothèque. Kubera ko tugize Imana rero twaba tumufite hano, turaza kubaha amakuru menshi cyane mwamenye saba abakuze nayo mutamenye cyangwa se abatoya nanone namwe ayo mushobora kwigiraho. Hanyuma rero ni umubishopu ntituza kusimbuka ngo ahuriye n'umwami niho muramiriza, ntitureka no gukora ku by'itorero kubera ko n'umushumba w'itorero, n'umushumba ushumza abantu abakristo, n'ubundi nabyo turaza kubikoraho bukeya kugira ngo turebe ukuntu ibintu bihagaze mu matorero, ukuntu ibintu byifashe. Turimo kubona akajagari mu makanisa, tukabona abantu babwiriza ibintu bimeze gute. Ibyo byose uyu munsi turabikoraho, hanyuma tuze kubana namwe, tuze gukuraho rushinge, tuze kuhava, tuze kuba turi kumwe. Murakoze cyane, turabiyegereje mwebwe muri aho ngaho kugira ngo tuze kubana. Muraho neza Bishop? Muraho neza. Yego namahoro. Yego namahoro rwose. Ni karibu kuri Afrimedia Live. Yego twahageze. Urisanga muri studio zacu. Yego. Mumeze mute? Turaho, turakomeye, tumeze neza. Turabona twabyutse neza. Kuko kubyuka si bisanzwe, iyo mubyutse neza mushima Imana. Turabishimiye rero, turanezerewe ko mwageze hano. Murakoze cyane. Muri isanga rwose ahangaha ni mu rugo, nta kibazo kugira ngo tuze kubana, uze kutubwira buri kimwe twifuza kumenya, yewe n'ibyo tutashobora kwifuza kumenya ariko kandi mwe muzi ko dukeneye kumenya nazo ntimubisige. Mumeze mute se mu nzira? Mwagenze neza na amahoro? Twagenze neza. Nibwo bwa mbere ngeze hano kuri studio yanyu, n'ubwa mbere nyigezeho. Wahabonye gute? Ndabona ari ahantu heza hateye amabengeza, hashimishije kwicara no kuhaganirira. Bizatuma umuntu aganira ibintu byinshi utari wateguye bitewe n'uburyo hasa. Ni heza rwose, harashimishije. Abakozi ba Afrimedia rero aho muherereye hose ku isi, ni ukuri ndababwira ngo ntimuze gusubira inyuma cyangwa ngo mugire ahantu muja kugira ngo tubane n'uyu mugabo, umusaza wacu, uyu munyamateka, uyu mubishopu. Byanze bikunze ko murumva ko afite amakuru menshi mukeneye kumenya. Ntimuze kuhava. Wenda reka mpere kuri bikeya byo mu makanisa, tubone kuja mu bindi by'inyuma by'amateka. Bishop, mumeze mute? Ikanisa kuri uyu munsi bihagaze gute? Murebye itorero rya Kristo ukuntu rihagaze ubu nyine muri no minsi, muri iki gihe cyanyuma bimeze gute? Urakoze cyane.
wenda nobanza nkanabibwira yego uwo ndiwe kandi nkabibwira nyine kinyamurenge kari kancitse yego yego jewe amazina yanje nitwa Muzungu Isaki, umukozi w'Imana, shumse itorero ryitwa New Jerusalem Temple, ndibereye umuyobozi umubishop muri iryo torero hano Nairobi, ni jewe urireba. Nkaba ndi umusita wo mu nzu y'abafirira, data yitwaga Mazigamwa wa Shendo. Ngira ngo muri makeya nuko naturutse muri Kongo ahantu yitwa mu Minembwe ku Kabingo umuhana w'Inyawarimba. Naho ngaho aho niho imuhira. Murakoze cyane, ubwo abakuze wenda bahazi babashije kumumenya, bamenye ni muhira nyine naho hantaturuka cyane haraswe. Yego yego, ni karibu rero muri studio za Free Media Live kugira ngo tuganire, mubashe kutuganirizaho bukeya. Narimbajije ikibazo kijanye n'amakanisa n'amatorero uko bihagaze, ubwo kugira ngo tuzumve muradusanishiriza bukeya nko hambere n'ubu nyine mukurikije ukuntu ibintu bihagaze. Muri makeya burya hari ibintu abantu bari mu kuvuga bigasa no gusebanya, ubundi bigasa no gupfa kuvuga ibintu bidafite gahunda. Ariko mu kuri itorero uko ryatangiye ntabwo ariko ryaba rikimeze ubu nyine, ntibizakunda. Kandi hari igihe abantu biheba, babona ibintu birakomeye bagahita bavuga ngo nta torero rigihari, ngo itorero ryarashize. Bigasa na kurya Eliya yahunze akavuga ngo niwe muhanuzi wenyine usigaye, ariko Imana iramubwira ngo ndacisigarije 7,000 bitigeze biramya Bayali. Rero hari ubwo abantu babona ibihe bikomeye bagezemo bakavuga ngo nta torero rihari. Itorero rya Kristo riracyahari, riracyahari rwose, kandi hariho n'abakozi b'Imana bagihagaze neza. Ariko uko warumbajije, ntabwo itorero uko ryatangiye ryo bariko rikimeze, bitewe n'ibihe n'abantu n'ubumenyi uko byatangiye. Intumwa zatangiye ziri kumwe na Yesu bwite, nta Bibiliya yari yandikwa, bakavuga ubuhamya uburyo babanye na Yesu. Nyuma intumwa zirapfa zirashira, hasigara abandi babanye n'intumwa, babwiwe amakuru n'intumwa, batigeze babona Yesu, nabo bagira yabo bavuga. Hanyuma hagira abantu nabo babanye n'abandi, nabo barasabajana andi makuru, kugeza ubwo havuyemwo ba missionnaire bashaka gukwiza ubutumwa ku isi yose. Bagenda babukwiza ku isi, kandi uko babujanye aho bageze bikajana n'imico yabo n'umuco w'ico gihugu wabo bantu basanze muri ico gihugu bene uko. Ariko rero twebwe ubutumwa ibyago rimwe na rimwe twagiye dusa n'abagize, tugira abantu batuzanira ubutumwa bashaka kurwanya umuco wacu. Kandi umuco wacu twari dufite, yego hari umuco wa gipagani wo guterekera, niko kwari ugusenga kwa kera, wo kuja kuraguza nikako kwari uguhanuza. Burya umuntu Imana yaremye imufitemwo uburyo bwo gushaka Imana. Atokwemereye Imana rurema, hariho uburyo umutima wiwe wo gushaka Imana yabishizemo. Rero bugakomeza ashaka Imana mu bundi buryo bwiwe. Ubundi buryo ni nako Bibiliya ivuga ngo bayishakaga bakabakaba. Rero bugatuma bashaka Imana itari Imana. Ariko ibyo ari byo byose ni ugushaka ikindi kintu kitari umuntu, manake kiri hejuru ye, bakacita Imana. Ni nayo mpamvu bamwe babonaga amashamba akomeye y'ibiti binini by'inganzamarumbu bakabyita Imana, bakabona nk'urwara runini rukomeye rutangaje bakarwita Imana, bakabona umusozi w'igitangaza
uhebuje utareba ngo uhetse nk'amaso bakawita imana, burya bwari uburyo bwo gushaka imana. mbese niyanyota imana yashize mu mutima wo gukomeza ashaka, kuko ntawe uyimubwira. Rero iyo abonye ikintu abonye kidasanzwe kuri we niyo mana akacita imana. nuko twebwe rero tugira ibyago bikomeye. abatuzaniye ubutumwa n'amoko twabanaga basa nk'aho aribo bakiriye ubutumwa mbere, bakabutuzanira barwanya n'umuco wacu, mbese babugoretse mu buryo barwanya imico yacu. kugeza n'ubu bihita bitujamwo imico yacu itari y'igipagani, turayanga yose, ibyacu byose tubyita ibipagani. kandi ni ukuri indangagaciro twagiraga ntaho zitandukanye n'ijambo ry'Imana. zose mugani w'izi ndimi zanyu z'amahanga ziramacinga n'ijambo ry'Imana. uvuze gutyo utuma nsimbuka bimwe nja ku kibazo wenda nari mfite, reka tukiveho. nari nibajije ngo ese imfura ni umukristo cyangwa umukristo ni imfura? imfura si umukirisitu, ariko umukirisitu agomba kuba imfura 100%. nta mukirisitu utagomba kuba imfura. imfura yo tiyoba umukirisitu yuko utakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we. kwakira agakiza niko kukugira umukirisitu. ariko iyo ubaye umukirisitu wari ufite na za ndangagaciro z'ubufura, iho ububona abakirisitu dufite iyo bakomeza indangagaciro z'umuco wa kinyamurenge, z'ubufura, baba bari ku rwego rwa ba Pahoro, rwa ba Eliya. kurya Bibiliya ivuga ngo na Eliya yari umuntu nkatwe. tuba turi ku rwego rukomeye isi yose ibitangarira yuko dutunze indangagaciro za kinyamurenge. none ni gute umuntu yabaga imfura kera kandi ataramenye Kristo? burya Imana yadushizemo umutima w'ubufura. abantu nibo bagenda bawiyaka gusa, ariko Imana ni wo mutima yaturemanye w'ubufura, wo gukunda Imana. kuko Bibiliya iravuga ngo yaremye umuntu mu shusho yayo kugira ngo umuntu ase nayo. si amazuru, si amaso, si uburebure, si ubunini. ni imikorere, ni imitekerereze, ni imivugire, mbese yaturemanye gusa nayo. hanyuma kubera umwanzi tugenda dutakaza gusa n'Imana. ariko ababikomeje bagenda bumva wa mutima wo gukunda Imana, wo kutabeshya, urukundo uracyari muri bo. twebwe tugira amahirwe rero, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge dusanga basogokuru bagiye muri izo ndangagaciro, baziha agaciro cyane, barazikomeza. utuma babikora cyane. bagiraga ibintu, ubwiwe ibintu wogira ngo ni nk'imigani, si ibintu byabaye bikomeye cyane utoteke, cyangwa abandi bakagira ngo ni ubujiji bari bafite. ariko bwari uburyo bwo gukomeza indangagaciro z'umuco w'ubufura. reka tugaruke inyuma gato, tubanze tuve kuri iki cy'itorero, tubone gukomeza itorero ryo muri iki gihe. uribona gute itorero ryo muri niki urinenga, niki urishima? mbese muri sinzi niba mbyita ngo ni itorero ry'igihe cy'imperuka, reka ariko tubivuga wenda. itorero ry'igihe cy'imperuka cyane cyane amakosa menshi akorwa natwe abayobozi, kuko ntitwigisha abakirisitu, turababwiriza gusa, ntidufate umwanya wo kubigisha. ariko habe na Yesu imyaka 3 yamaranye n'abigishwa, ntiyababwirizaga, yarabigishaga. yabwirizaga amateraniro manini y'abantu bamuteraniyeho, ariko yarangiza akihererana n'abigishwa, akabigisha, manaka akabatereninga. natwe
tugomba kujya kubwiriza mu mihanda, mu tubare, ahantu hateraniye abantu benshi, ahantu ubona abantu babandi b'urumogi, babandi b'abasinzi, mu tubare tw'indaya, niho tugomba kujya kubwiriza. Uwemeye akakira Yesu tukamuzana mu rusengero. Mu rusengero rero ni ishuri tugomba kwigisha umuntu akamenya icyo Yesu amushakaho. None ibyo ngibyo uvuze ndabyemeye nanje ko ariko bimeze, mbese kubera kubura ishuri amakosa asigaye akorerwa mu rusengero. None ikibazo mbaza ni ukubera amakosa akorerwa mu rusengero ubu nyine turebye wenda si ukubitsinda, hari ibintu bimwe turi mu kubona biteye isoni rwose, biteye isoni. None ukibaza ngo ese biriya bintu byakozwe gute imbere y'abashumba? Umuntu yabikoze cyambere urumva ni wa wundi wenda washize muri iyo kategori ntiyigishijwe, ariko nubwo atigishijwe agiye gukorera amakosa imbere y'abashumba nta na hano. Reka gira mvugeho gatoya. Ni ukuri turi mu kubibona bariya basore bacu, nubwo ari abagabo nabo bafite ingo, ariko ndabita basore kuko ari abana bacu, bariya ba Unity nibo bavuze ngo se ngo ko umuntu mwabo iwabo mu nzu ko atari mu gusara kuriya ngo akora ibintu biteye isoni, ariko yagera mu rusengero akaba ariho abikorera. Ariko bariya abana bikora ibintu kuriya mu nsengero, ahanini si ukubahana, si nacyo cyo bakosora. Ahanini ni ukubegera ukabigisha. Wewe muyobozi wabo, uri umubyeyi wabo, uri umwarimu wabo, uri umushumba. Icyo nicyo kigize umushumba w'itorero, ni umwarimu. Umushumba w'itorero ni umwungeri, ni umushumba, araragiye. Sasa ntiwoga y'abariya abana. Inka burya amatungo uragiye, nubwo abantu badasa n'amatungo, ariko ubwungeri bwose ni bumwe. Hari izisigara inyuma, hari izigenda zikiruka zikaja imbere cyane, izo twitagaho n'ibyangwe. Hari n'izindi uje gushora zigatobera izindi amazi, zibishaka rwose, zigatana amase mu mazi, bugatuma izindi zinanirwa gushoka. Ariko umwungeri niwe uzi umenya uburyo azikubanura, kuko yamaze kumenya izo ziteye uko azigarura mbere zitarakora ayo makosa, azisubiza n'inyuma zitarakora ayo makosa. No ku bana bacu dukwiriye, nashishikariza abashumba bafite amatorero aribo ba responsable ko bagomba kwegera bariya bantu bagasengana nabo, cyane cyane bakabigisha. Kandi abantu ndabizi yuko banze baranga kwigishwa rwose, ariko nawe ukagira umwete kuko gari Imana yaguhamagara ukabigisha. Kandi muri babigishwa ufite ni ukuri ntihazaburamwe abantu bumva izo nyigisho kandi bakagenda neza. Hari ijambo muri Bibiliya rivuga ngo uwo nkunda ndamucaha ndetse nkanamuhana. Akako guhana mu itorero ntekereza ko abapasiteri bagatinya ubu nyine, kubera ko nimuhana agasohoka biragenda gute? Impamvu bagatinya ntibazi kugakoresha. Usomye muri Bibiliya ako guhana kaza nyuma y'ibindi byose. Ubanza guhugura, ukigisha, ugahugura, ugatesha, kandi si rimwe, si kabiri, si gatatu. Nyuma ngo yabananira ngo mukamufata nk'umunyamahanga cyangwa umupagani. Iyo ni intambwe ya nyuma, kuko burya bariya ni abarwayi. Kandi twebwe turi abaganga. Kubona umuganga yirukana umurwayi ngo yanze gukira biteye isoni. Hari ibintu tugenda dukora bimwe bikazamwo n'ubujiji, ariko mukuri nta muganga wirukana umurwayi. Uragerageza ukamuhindurira imiti, waruha ugashaka n'abaganga bakurusha ubumenyi, kugeza ubwo ufite intego, kugeza ubwo ufite intego yo kugira ngo umurwayi azakuva imbere yakize. Niko tugomba kwihanganira bariya abana bacu, tukabigisha, tukabahugura, tukabasengera, tukabagira inshuti, ariko ntitubahane ngo tubati.
uzi yuko Yesu muzamubwira ngo Yesu ntiyari azi yuko Yuda azayiba ariko niwe yabikije uruhago niwe wari kontabure ariko muri ya minsi yose babanaga amagambo baganiraga burya yagendaga muhonya amwigisha kugeza ubwo ananirana aba umwana wo kurimbuka ntakizabuza gutuma abantu barimbuka abatarumvise kandi turakugira ngo tubaramire bazareke kurimbuka ariko utazatwumva hazarimbuka. Yego, noneho wenda abo naba Kristo hanyuma mu bakozi cyangwa se abashumba bashumbza abandi ni ukubera iki muri iyi minsi umuntu wa reka nkoresheje mu rubyiruko rukoresha ubu nyine ngo wahitinze umuntu uri guhitinga kubera social media tutitaye ku butumwa bwiriza n'ibyo avuga ko ari ukuri ari w'amatorero mutumira kugira ngo azi kandi bashika rimwe na rimwe bagakora bakavuga ibitari byo. Urakoze cyane ibyo biragoye gusubiza iyo aba warumbajije utese uriya muntu konza mbona avuga ibintu wenda bitari n'ukuri ku ijambo ry'Imana ariko akaba ari utumira rero jewe uwo sindamutumira abo ntumira mba nzi n'ubuhamya bwabo rwose abo ntumira mba nzi n'ubuhamya bwabo kandi nkamenya kwaza kubwira abakristo nshumbye kwaza kubabwira ukuri ku ijambo ry'Imana kuko abakristo ndagiye nshumbye Imana yampaye kuyobora n'abana banje nibashake bagira imyaka kunduta ariko ninje Imana yabahaye nk'umwungeri wabo n'abana banje sasa sinozana umuntu ntazi ngo aze kunyigishiriza abana mu nzu uko bagomba kubaho mbese abazanira ibiryo we utarya cyangwa bibi cyangwa ntaramenya ko ibi biryo bifite intungamubiri ntazi ibyo ari byo byoja kubatera n'indwara sinobyemera bo nkeka ko si uko batabizi aranabizi ko ibyo afite birimo isumu ariko ko aratumira uwo muntu ngo aze kumubwiriza abakirisitu. Uwo rero si umwungeri ni wa wundi Yesu yavuze uhungirira intama ashaka kuzizanamo ikiruru none se kuvuga ngo wambwira ngo abo baracyari abana banje nzanamwe umuntu uza kubahereza ibiryo by'uburozi ngo nkunde niba ari amafaranga ansigira cyangwa ibindi kuko sinaba nkiri umubyeyi ndi umubyeyi gito naba ndi umubyeyi gito naba mbaye umwungeri gito utari umwungeri nyakuri ariko umwungeri nyakuri abana n'intama akamenya uburyo zaraye n'uburyo zibyutse akamenya n'icyo zariye. Urakoze cyane ndizera ko abadukurikiye nibo tubaye tubariza kugira ngo abantu barusheho kujijuka no kumenya. Numvise perezida w'u Rwanda ejo bundi niwe wakoresheje amagambo avuga ngo abantu yarazi ko mwari musanzwe mufite ubwenge ariko abantu ni nk'aho bari mu kubatuburira mu kabinjiji kumbaraga kandi wari usanzwe uri muzima. None uyu bintu byo bimeze gute kuvuga ngo umuntu n'umushumba ashumbza abantu uwo muntu ameze gutyo wenda ashumbye bamwe b'abanyabwenge ibyo bigakorwa bahari ibyo bagomba kubyemera bagomba kubigenza gute? Ntarasubiza icyo hari ikintu gikomeye abantu bafite ubunyine hari abashumba benshi batigeze bahamagarwa n'Imana kandi ntaho yigeze yiga kwiga si ukuja kuri Bibiliya ngo aje kwiga mu ishuri rya Bibiliya nta muntu yigeze akurira mu maguru ngo amwigishe nta muntu yigeze nta mentagiro nta mubyeyi yigeze agira wamutoza nta mutoza yigeze agira wenda yakuriye mu bitaramo. Uzi yuko hari abana bamwe na hano umubaza akabura urusengero asengeramo ngo hose nzampaje wobaho utagira urugo wavutsemo nk'ikintu gitangaje. Namayibo bagira iwabo abe namayibo bagira iwabo urugo yavutsemo sasa wareba uwo mwana amenye gusenga Imana imugiriye neza imuhaye impano ntiyigishijwe uburyo bwo kuzikoresha ntiyigishijwe nta muntu umutoje uburyo akoresha izo mpano bakaba baramufashe bakaba bamugize umupasiteri cyangwa nta nawe umugize umupasiteri arigumuye
yavuye kuri rya torero yari arimo, nagera hariya yiyita izina. Gitwaza, Apotre Gitwaza hari akantu yavuze kahitinze cyane, ngo birasa na kurya tukiri abana twazaga tugira ngo njenjenje karirengura katuri karirengura, aho ukubise urutoki ukabura ariye. Ngo nabo bari mu gusana bavuga ngo Pasteur Bishop Apotre Pasteur Revera, aho akubise urutoki akegukana aho ngaho. Rero kwiyita izina mu yandi magambo ni ishano, ni ikibazo giteye ubwoba. Nta muntu wiyita izina. Izina uryitwa n'ababyeyi, ababyeyi bakugize akaba aribo bakwita izina, bakuzaye bakagira igihe bakwita izina, bakakwita izina. Naho umuntu ari mu kwibyara akirera akikuza, kiyita izina, kikura ku rwego rumwe akishira ku rundi rwego. Ni ibintu bitangaje. Sasa uwo nguwo gutumira bene bavuga butumwa wavuze, nawe gani kwameze arareka gutumira abo bahwanye, ahubwo ababona bavuga ukuri tiyo batumira. Ndatekereza yuko bene abo ngabo ko arako baba bameze, ariko umushumba nyakuri uzi n'intama yaragijwe n'Imana, tekereza yuko bene ibyo batabikora. Simpakana ko bidahari, yego, ariko ababikora baba basa n'abirengagije icyo bahamagariwe. None rero umukirisitu ubarizwa muri urwo rusengero rumeze uko, uyobowe n'umushumba wiyise iryo zina yakoreye njenjenje kugira ngo aritore, uwo mugiriye iyihe nama, uwo mubuhe butumwa uyu munsi? Ubutumwa namuhereza ni ugusubira ku isoko mu bintu bikomeye bibaho. Indangagaciro yo kubaha no guca bugufi igomba kuranga umukozi w'Imana uwo ari we wese. Gasubira ku isoko akamenya ibyo yigisha kandi bijanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hari ibintu muri mu kubona hano, burya hari ibintu abantu benshi bataza bamenya gutandukanya. Burya hariho inyigisho z'ibinyoma, hakabaho n'inyigisho z'ubuyobi. Abantu benshi ntibazi gutandukanya ibyo bintu. Inyigisho z'ibinyoma ni ukwigisha ikintu kiriho kontrere y'ijambo ry'Imana. Ntiwemere ubutatu butagatifu, ntiwemere Yesu. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Ntiwemere umubatizo w'amazi menshi. Izo ni inyigisho z'ibinyoma. Ariko inyigisho z'ubuyobi ni ugufata ijambo rya Bibiliya neza ukaryemera, ariko waje kurisobanura ukagira akantu urigorekamwo gatoya. Bene aba bantu badakunda gusoma Bibiliya, ijambo ry'Imana, batabana n'Imana cyane ngo bigishwe, batopfa kuvumbura bamenye ko ari ubuyobi, bakagiraho none ni ukuri. Kandi we yabigoretse ku bushake. Yabigoretse ku bushake, arabizi cyane. Arabizi cyane. Kabza bindi umwana Satani yabwiraga Yesu. Biri muri Bibiliya. Kavuga ngo biranditse. Mbese yakoresheje ijambo ryanditse. Biravuga ngo niwiterura ukaja hasi ukitura hasi, ngo izakoherereza abamarayika bagutegera ibiganza, woye gukubita ikirenge kwibuye. Biranditse muri Bibiliya. Kandi ntaco yagoretse uretse umwanya yarikoreshejemo. Rero kamubwira ngo ntukagerageza Imana yawe. Burya hari amagambo menshi ari mu gukoreshwa mu nsengero atari ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko icyo warumbwiye uwo muntu namugira inama ngo akore ibishoboka byose, arebe ibijanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana kwa Bibiliya, ariko yigisha abakristo. Dukure ibintu byo kujijisha abakristo ngo niho tugira inyungu, niho tugira amazina akomeye, niho usanga twabaye ibitangaza. Kwigira igitangaza sico cyatuma uba igitangaza, ahubwo kunyenyekeya, kubaha ijambo ry'Imana n'ukuri kw'ijambo ry'Imana niko kushobora kukugira igitangaza kuri iyi si.
ico ngico reka tukiveho tugana muri topic yindi y'amateka, ariko tutarakivaho nashakaga ko usobanura ubukristo n'umuco, kuko ibintu biteje impagarara bikomeye hano hanze, bihuriye he, bitandukaniye he? ubukristo n'umuco ni ibintu bitandukanye kuri, murumva neza? Kuko umuco hari abantu babyumva ahubwo nabi, bagahuza umuco n'indangagaciro z'umuco wa kinyamurenge. Hari umuco wa gipagani, uwo ntaho uhuriye n'ubukristo n'inkisi n'ijuru, ntaho uhuriye n'ubukristo, ariko indangagaciro za kinyamurenge z'umuco, izo nizo zomatanye n'ubukristo. Indangagaciro ni ibintu byiza biranga umuntu muzima, umuntu w'imfura. Naho umuco ufite pare nini y'ubupagani, uwo ntaho uhuriye n'ubukristo. Aho niho twari kureka ibijyanye n'ubupagani tukabirekera ku ruhande, ariko ibijyanye n'ubukristo bitabangamiye ubukristo akaba ari byo duteza imbere. Rero twebwe twarabivanze. Urugero, ibintu bitabangamiye ubukristo ariko byitwa ko ari iby'ikinyamurenge, byose tubishyira ku ruhande. Ndaguhereza urugero. Iyo bumvise umuntu w'umukristo uvuza ibironda, bahita bamushyiraho akabazo, cyangwa nk'umupasiteri ngo karavuga ibironda. Ariko twakagombye guhindura bya bironda twavugaga mu buryo bubi, tukabivuga tubyerekeje mu ijambo ry'Imana, dusingiza Imana, tuvuga icyo Imana yadukoreye, tukabivuga mu bironda. Habe n'uburyo twabyinaga. Uzi yuko ababembe batunengaga uburyo turirimba mu makanisa, babona dutega amaboko turirimba, bakavuga ngo batega amaboko nk'inka zabo, ngo nitwe baba birataho, bakabinenga. Ariko kuririmba dutega amaboko, tunabyina nka kurya twabyinaga, ariko tubyinira Imana, nta kosa ririmo. Ariko bama byose babigira igipagani, ngo bibaye igipagani. Ariko urebye andi moko, twebwe nk'abantu babaye mu Rwanda, twakoreye imyaka myinshi cyane muri ADPR, ukuye amagambo baririmba kuko ari indirimbo z'Imana, ariko injana ni ya yindi, kimwe n'intore n'aya matorero y'ibihugu, kurya babyina batega amaboko, baca umugara, babyita mu kinyarwanda ni uguca umugara, ni ukugira ijosi gutya. Kimwe niko twakoraga mu makanisa. Ariko twebwe ubwoko bwacu bw'ikinyamurenge, uvuze ngo ugatega amaboko bakakuririmbira urukundo rw'Imana, bokwama bavuga ko amashetani. Kandi abandi mu Kirundi, ababaye i Burundi bakabikora mu Kirundi, ababaye mu Rwanda, na za ngoma z'abarundi barazivuza. Ntiwabonye mu makwe barazivuza buri munsi. Ntiwabonye mu giterane cya Afurika haguruka, ibo nizo bakoresheje abarundi gusa, baririmba urukundo rw'Imana, baririmba imbaraga z'Imana, baririmba kugira neza kw'Imana, za ngoma. Ariko twebwe biterwa n'ibintu bibiri. Kuba tutaragize igihugu, twigishwe no gukunda igihugu, abenshi no gukunda Imana biri kuri. Gukunda ubwoko no gukunda umuco wacu no gukunda Imana biri kuri. Akaba ariyo mpamvu bagenda babicanganya, bugatuma bahuza ibidahuye. None mutekereza ko ubu bukirisitu butaje kumara umuco? Ntibwo umara, nako ntibwo mara ubukirisitu, kuko ubukirisitu, mbese ubukirisitu bumara umuco, nico nshatse kuvugaho. N'ubukirisitu nyabwo ntibwo mara umuco, ahubwo abakirisitu bitiranya nibo baba bashaka kumara umuco. Ariko ubukirisitu nyabwo buhamye
bw'ukuri busobanukiwe buhagaze ku musingi wa Kristo ntibwomara umuco. Hariho ibyo mwitiranya, hariho abantu batwigisha ubukristo bwo kumaraho umuco, ariko ubukristo nyabwo ntibwomara umuco. Hariho abantu baje batwigisha ubukristo bagashaka ngo n'umuco ushire burundu, ariko mu kuri hari ibintu bimwe bagiye batwigisha z'abakristo bakabikuramo, twebwe twari kubihindura mu buryo bwiza bwa gikristo. Uzi ko hari imiti yacu, mvuge bazaga bavuga ya gishenzi, ariko mvuge ya kinyamurenge, twakagombye gukoresha. Muzi cyatumaga banga kurasaga. Kurasaga ni ugukeba k'umubiri, amaraso akava, bagasigamo imiti, ariko bakavuga amagambo y'igipagani, bakavuga amagambo mabi. Ibyo nibyo bari kutubuza, ayo magambo kugambira kuvuga ayo magambo, ariko ntibatubuze kurasaga no gusigaho iyo miti, kuko iriya miti no kurasaga nta kibazo ifite. Ikibazo ni amagambo watura. None se abazungu batuvura, wari wabona bo kuvura batarakurasaga ngo amaraso ave? Uzuje kwa muganga mpaka bakabanza bakagukeba, ya maraso bakaja kuyapima. Natwe kugira ngo bakurasage usigeho umuti, ndetse unabisengera Imana uti Imana ufashe uyu muti uyu muntu akire, ikibazo kiri hehe? Ikibazo cyari amagambo n'imyuka wizera, niyo yaraherekeje iyo myuka wizera ya gupagani y'abadayimoni, niyo yari iherekeje ayo magambo, niyagira imbaraga kuri ibyo. Ayo magambo niyo twari kureka kuko ajanye na gipagani, ariko ibindi byose tukabikoresha. Byarashobokaga ko iyo myuka ariyo yatumaga uko kurasaga gukora. Erega burya ibyo wizera nibyo bikora. None uko kwizera kwavuyeho, tugomba kwizera Yesu. Kwizera Yesu. None se uzi yuko abaganga bavura ariko bakavuga ngo twebwe Imana yaduhaye ubuhanga bwo kuvura, twarabwiza, ariko gukiza ni ukw'Imana. Natwe tuzi ko hari imiti y'inka tuvuza inka zacu zapfuye amabere zigize gute. Uzi ko hari n'indi miti abasogokuru bagiraga, babyita no guhangira inka, ihayije kuramburura, bakayihereza umuti ntibikiramburuye ikazabyara neza. Kakurya abazungu abaganga babona umugore yenda gusuka inda, bifite ibimenyetso yuko yosuka iyo, bakamuvura umwana akazavuka ari muzima. Natwe barabikoraga, ariko bakabikora biherekejwe n'amagambo ava ku myuka mibi. Rero ayo magambo niyo twari kureka, ahubwo tugakoresha amagambo y'Imana, ariko tutaretse gukoresha ya miti. Imiti nta kibazo ifite. Urumva cha kibazo canje rero cabazaga ngo ese ubu Kristo ntibwaje kumara umuco, turebeye kuri pourcentage 100%. Urebye umuco wa kinyamurenge ugenda ushirumarwa n'igikristo, reka tuzite ko ariko byitwa nk'ibyo byose mwarabiretse, izo mbyino zanyu mwaraziretse, indirimbo injana z'ikinyamurenge zose zarashize. Urumva uwo muco utagenda ukendera kubera izo nyigisho za gikristo. Kandi none reka ntangwe n'urugero kugira ngo bisubirize rimwe ku batoya badukurikiye batamenye uyu muco nuko kurasaba n'ibyo bintu byose mwagiraga kera. Urumva uyu muco bo bakiukuye he mu bukristo bwabo bwa none? Ibyari byo byose yaracariho abantu babigisha, natwe ubwacu turacariho, n'abarumuna bacu badukurikira baracari, habe n'abarumuna bacu ba kabiri ba gatatu. Abo ni babandi bamenye bwa butumwa bwo ubwo ngubwo nyine twavuze. Reka gira nsubize iki kintu. Nubu ntiwumva ko mvuze ikintu cyo kurasaga kubera ubujiji no kumva nabi. Hari abazama bavuga ngo noneho mwumvise bishop uko yavuze ngo abantu bakwiriye kugaruka mu kurasaga abantu. Ni igitangaza. Ubujiji ni intwaro ya shetani ikomeye, ni intwaro ya shetani ikomeye ikorera mu bakristo b'abayobi.
simvuga kugeza n'ubu ndabihagararaho nta bukirisitu bumara umuco, ahubwo abakirisitu b'abayobi, abakirisitu b'injiji nibo bashaka kumaraho umuco, nibo bashaka kumaraho indangagaciro z'umuco wa kinyamurenge, ariko nta bukirisitu bumaraho indangagaciro z'umuco, niba abandi bayoba. Icya kabiri, ibi duhe dukora bikomeza kuvugwa bizaza bigenda bibigisha mwebwe, aya ni amateka muhe mubika, muze muyasangiza abandi bayumve. Umukirisitu nyakuri, umukirisitu utarinjije ntiyarwanya indangagaciro za kinyamurenge. Wenda wombaza ngo ese ni gute zaba zihuye n'igikirisitu? Izo ndangagaciro muba mukomeza kuvuga ni izihe zaba zihuye n'igikirisitu? Niyo mpamvu imba mvuga ngo hari imico ya gipagani, ariko hariho indangagaciro za kinyamurenge 100% zihuye n'ubukirisitu. Tunyuriremo bukeya ku ndangagaciro za kinyamurenge kugira ngo abato badukurikiye batazizi, batazibwirwa, kuko wenda hari n'urubyiruko ruto rurerwa n'ababyeyi batazimbwiwe nabo cyangwa batazimenya, nubwo wenda bagira izo bagenda bakopiya cyangwa se bigira ku bandi, ariko anjenera batazi ico kintu ngo niki ijambo indangagaciro ariko adashobora kurisobanukirwa. Indangagaciro za kinyamurenge ni ibintu byari bishingiweho biranga imfura, ni amagambo aranga imfura, nizo ndangagaciro za kinyamurenge, ibiranga agaciro k'umunyamurenge. Umunyamurenge ufite agaciro, ibyo yakomezaga n'ibyo yangaga. Hari ibintu bya kirazira baziraga, hakaba n'ibintu bateza imbere bubahaniragaho. Ijambo rya mbere ku ndangagaciro, nta mfura yabeshyaga, cyari ikizira, nicyo cyahangira ngo wenda cyari cya mbere mu banyamurenge. Kuko niba muzamwumva ruguru, ni aho abanyamurenge ho plateau bari batuye, ni nko kuva Inganje ukagera mu Rurambo. Umugabo wabeshyaga atuye mu Rurambo, n'ab'Inganje baramumenyaga kuko yabaga akoze icyaha gikomeye kirenze kwemera. Ariko ubu nyine kubesha bimaze kuba, abantu basige babeshera no mu maka, abantu basige babeshera no mu makanisa, bakanabeshera n'Imana rurema ngo Imana yavuze itavuze. Ni ikibazo gikomeye, ariko dukomeje indangagaciro za kinyamurenge. None se kuvuga ukuri gutandukaniye hehe n'ubukirisitu? Habe na Bibiliya iravuga ngo yego yanyu ibe yego, na oya yanyu ibe oya, ngo ikirenze ibyo ngo kiba kivuye ku mwanzi. Urumva icyo ijambo ry'Imana rivuga? Basogokuru nabo baravugaga. Umugabo w'Abasinziro ni Ndasesera bigeze kumubwira ngo se ko wavuze ngo abazungu baje kuri Minembwe, none abajenesiga baraje, nibakubaza tuwiwemere? Atoya, nje wemeye ko abazungu bahageze nabiboneye, ndasubira mpakane? Ati barakwica, ati nibashake banyica, ariko sinobesha. Kandi yaratarakizwa. Abazungu baza baje bari ko barwanya bamureri. Baragenda baramujana bagiye kumwica, ngo baje kugera imbere abazungu baba bararashe, abantu bose barahunga, bituma na wakira. Ati iyo nza gukira kandi nabeshe nari kwerekera. Shatse kubabwira imbaraga z'ikinyoma, nako agaciro gake bahaga kubesha, n'umugayo wabaga mu kubesha. Cyari ikibazo gikomeye cyane, nta muntu w'imfura wabeshaga. Icya kabiri kwari ugutabarana, n'indangagaciro ya kinyamurenge, gukundana urukundo. Kandi tuza tuvuga ngo Imana yaradukunze. Imana ubwayo ni urukundo. Niho yavuze ngo yaturemye mu shusho yayo kugira ngo tugire urukundo nk'urwayo. Basogokuru bagiraga urukundo. Iyo ni indangagaciro ikomeye, kugira urukundo, ubumwe, kutica gahunda.
ibi muza mubona dukererwa mu makanisa, dukererwa aho twasezeraniye duhurira, ni icyaha gikomeye kuri ba sogokuru. bakabyita ngo turi abanyafurika. baje kuvuga turi abanyafurika. nta muntu w'imfuruza ukerera. uzi ko basezeranaga kubera gutinya kwica gahunda, bakavuga ngo izuba rihengamye ubwoga ni nka saa saba. kandi bavuze umwe avuye nka Kitengera, undi avuye ahandi kure, bavuze bahurire mu mujyi neza, wahagarara ukabona izuba rirahengamye, bakaba barahuye. cyangwa igihe inyana zahukira zisohokera bagahura. rero indangagaciro basogokuru bagiraga za kinyamurenge ni urukundo, ni ukuri, ni ukudahemuka, ni ukutica gahunda, ni ukutaba umunebwe. burya ibi bintu mubona n'ubujura bwinshi n'ibindi, kuba umunebwe ni amakosa akomeye cyane. buriya mubona perezida w'u Rwanda avuga, ndamukunda njyewe cyane. kwiremera imirimo, imfura, ntiba umunebwe. burya muzi yuko n'abakire dufite, habe n'abasogokuru b'abakire bari batunze inka nyinshi, nta muntu wabyukaga yakererewe, ntibibaho. burya ibintu bibonwa no gukora. ubunebwe biri mu kizira basogokuru baziraga. ni bibi cyane kuba umunebwe, biviramo ubujura, biviramo kubesha, biviramo guhemuka. kuba umunebwe ni ikintu. indangagaciro rero muri makeya ni nyinshi, twose vuga isaha igashira.